E kainamu ana te wāhanga kura, a e whakarite ana a Ramon Roberts i tana akomanga. Heoi, ko ana a wangawanga o te wā nei, ko te mimiti haere o ngā kaiako reo Māori. Kuna e tihi o ngā raru i au wā. O tēnei kura, ko te nuinga kia mahi kura paunamu. Pehe tāko pēnā, ko te rorei ko te kaiako ia rā. I taku tīmatanga i konei, he kaiako Māori, te reo Māori. Aha koa te mimiti haere o ngā kaiako puta no i te motu, e pupu ake te āwangawanga o te pākore hā o ngā kaiako reo Māori kia hāpai ake i te taha mātauranga Māori. I whakawhiti mai a Roberts mai te Kura Kaupapa ki te kura auraki, nā te whakanau haere o ngā kaiako reo Māori. Tēnō mōhio anau, kei ngā tamariki i roto ngā Kura Kaupapa, kia rātou te ao. Pehe ngā tamariki i roto ngā kura auraki. En koena te tihi o ngā whakaaro, awo, tērā pēr. Me nuhu konei, hei tautoko ngā tamariki hehe ana ki te ako te reo, me ona tikanga. Ka whiri mātia a mahuika. E ai ki te tumuaki o te kura tuarua o Horomaka a Ann Brokenshire, ko whakatoa ngā wāru o te reo Māori ki te kura, heoi, he raru nui ki te whai he kaiako reo Māori. It's been really, really difficult to get really good teachers of Te Reo Māori. I've got two teachers, one's Māori, one's Pākehā. The Pākehā has a really great level of Te Reo Māori, but again that brings some issues with it for some of our rangatahi and their whānau actually, as to who's teaching and who's not. Ko te mahi mai nei kura i nei, ko te whakapiki ake i ngā nama o ngā kaiako reo Māori kia whakawhiwhi mahi i raro i te mana o te LAT, arā ko te Limited Authority to Teach. He āheinga tēnei mā ngā kaiako puke ngā rau ki te whakaako ki ngā kura me te kore whiwhi tohu kaiako. I've got about 5 weeks when I'm looking for someone. The number of applicants that we're getting, and if I'm thinking about New Zealand registered teachers, it's really small. Couldn't find any registered teachers who could teach Te Reo Māori. So I've managed to employ someone who has taught, but she's young, and she'll be on a limited authority to teach so that we can cover those classes. E ai kia Roberts, ka noho tawhitawhi ngā kaiako kia piri ki tētahi kura hou, heoi, he rongoa kia tau haere te whakawhitinga. Ko tāku aki ki aku hoa, o ko rātau anō, ka tei anō ka mutu te whare wānanga, me mōhio te wāku uru ana, i roto titi o ngā kura auraki, me mōhio pū ana, me nā kei te tautoko tō kura i a koe. Kei roto tēnei, he whānau kotahi, mā te katoa, e a whenenga e a tamariki, pua waitonu. Neke atu i te toru rau whātekau o ngā tūranga mahi kei te Education Gazette, a e pātonu nei tēnei raru ki ngā kura. Ka waiho nei ngā pātau me nā kapiki haere i te pūāhua i tēnei tau. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo